kureba eminyetero kwingana kurga myaka 18 mpaka myaka 35 niyo ryo mbukorwa nkebyo tukangara ka bara meni nywa machipaga gangu hayangu nyontanchira bigo mani nywa nkora this time hatinjira tkanywere kimwe ngaraka waraje kena bendiyo ni nywa mani nywa ni atogwe mani nywa mbanda no kurara mu town sasa ika extent yo jogo mwana tinchu mbasa atkiya baryafu n'abanyamagezi bamugira ngo mbasa improvinga nafuna na counseling ubone kahindura mico abakuteganisa ubwamarwa n'ebitokoza bwongo kandi nyine njiri mpango na message nyingi yo kusharinga nabo kugira ngo ba transforming amagara gabo so mwe no mutari nkokwe nawe arstaka umchincha additionary mzetari yemwe nemwe alcohol na shock nyamarwa harmu taking drugs marijuana cocaine heroin umuntu naba atakubasa kubaho ningashi atakubasa gukora mirimo ye ya burijo atakozise drugs icyakabiri mushanga umuntu na isolating na rugomba shanga na yeshereka abinje mbazo mu ghetto ntibatubendekera kubiha no mu ghetto ushanga baryoko batumura nabaresa bakozesa ibindi nk'ibyo okushanga no concept okoza bwongo tikiri myaka tikiri madini tikiri mu nganda ubwire ntumanyangu no basa kuyamba kitandikana no kwiciriza kandi okarebeka muni wiciriza no basa kuyamba nyincha kare warga mucyo mugasho onga ahabazire bitu ahabana bitu tukurbahereza bwire oriyo mushizo ine family oriyo mumara nichiretera family eta toilet eta njenje ncheshi tukweta dysfunctioning families chireta family eta kurakurana abana nibababinga ahabo kuba sente zoine ko kubana nyamara no wine craving what we call craving for money akasente kona kuwatu no kanyomara akasente kona kuwako no kanyenza ahabo kuba tokatura tabine mini ngejo family sente zo akubano za kurakurana sente za kubensa shuraban hine chiriyo nchizamu ziriya zo addiction abana bakosenza nereta also brain problem nebaretera ishturkweta psychosis usanga umwana nibaba bakwanoreba hamuhanda nagamba wenka aine like hallucinations ahabo kuba achikozise umunonga cyateganiso bongogwe abantu gambana abantu abamwe ebizwe barabire mu kugira ngo bakaza umuzo gwaye batakuteka ngo basakurugamo emze minji umuyobe harimo ukorema okushoma urire burunataganyuye tinkure kintu kutambura na nasome kitabundi ndakana guzegera kibanyuire ngira appetite zo kusoma ndeba tindize kubasa atarumaro naka nabwisa dutamu amani kagumiza muganga kiza kusoma tandikana na kufuna na effects zo kutetemu kibantanyuye mu tetemu atundeba ntananta tiye marwa nimbasa no tiza kusoma chimpayiriza tibambanye tabanye bambambinga bambinga tukangurike tuke mpaka nyine kunywa marwa toroka kiganywa nyiza jenso mechitabo abasaba muri cyo gukora abantu yekayo mu committee which cyawo cyenye niki basoborera jamazuma ntinyo atarumarwa kusoma no kutetema n'umunde negesari ntetema mbereka ni explaining gasha kwa Olivia Kamsime awa Sky Television agenshonga umurimba